লাচিত বৰফুকন আমাৰ গৌৰৱৰ নিশা। মোৰ পিছে পিছে গাবা লুইতৰ পাৰৰে আমি ডেকা ল'ৰা মৰিবলে ভয় নাই মুকুতি মেঘৰ মহান মেজিৰ নেজাল বিৰিঙতি চাই পুৰোহিত যদি সীতাতে আঁতৰি কাষতে মোৰ সাজাই আমি আগে বাঢ়ি ডিঙি পাতি তেজেৰে বলিহাল জামে বুলাই লুইতৰ পাৰৰে আমি ডেকা ল'ৰা। নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, মোৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ পুনৰবাৰ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি বাৰ্ষিক উৎসৱৰ চতুৰ্থ ভাগটোলৈ মই আপোনালোকৰ মাজলৈ আহিছোঁ, য'ত আছে আমাৰ কণ শিশুসকলৰ ভেকচিন প্ৰতিযোগিতা, লগতে আৰু অকণমান ডাঙৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰো ভেকচিন প্ৰতিযোগিতা আছে, লগতে বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰতিযোগিতা আজি মই আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ আগবাঢ়িছোঁ। আৰু আজি 24 নৱেম্বৰ তাৰিখ, আৰু 24 নৱেম্বৰ তাৰিখত বীৰ লাচিতৰ লাচিত দিৱস আমাৰ নিকেতনে কেনেদৰে উদযাপন কৰিলে সেয়াও দেখুৱাম। লগতে প্ৰথমতে দেখুৱাই দিয়া ভিডিঅ'টো আমাৰ সত্যেন দত্ত আচাৰ্যই আমাৰ এটা বীৰ লাচিতৰ প্ৰতিচ্ছবি অংকন কৰি কেনেদৰে ছাত্ৰ ছাত্ৰীক উৎসাহিত কৰিলে সকলোবোৰ দেখুৱাইছোঁ। আৰু আহক আমি এতিয়া ভেকচিন প্ৰতিযোগিতা উপভোগ কৰোঁ। আমি আহ্বান জনাইছোঁ এতিয়া আচাৰ্য প্ৰধান আচাৰ্যই বন্দী প্ৰজনন অনুষ্ঠানলৈ আগবাঢ়িছে, আৰু এই অনুষ্ঠানত আমি তাই আৰু এনেদৰে বীৰ লাচিতৰ প্ৰতিচ্ছবিত আমাৰ প্ৰধান আচাৰ্যই বন্তি প্ৰজ্বলন কৰে, লগতে জ্যেষ্ঠ আচাৰ্যসকলে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰে। আৰু ইয়াৰ পিছতেই আমাৰ আৰম্ভ হয় বাতৰি পৰিৱেশন প্ৰতিযোগিতা। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया अरुणाचल के पहले ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का उद्घाटन। मुख्यमंत्री असम के डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा ने कहा नवचेहत के खिलाफ मिलीसट कानून अगर भारतीय महिला। अब सुनिए समाचार विस्तार से अगली स्टूडियो में कृति रूपा से।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अरुणाचल के पहले हवाई अड्डे डोनीपोलो का किया 19 नवंबर को उद्घाटन। ये एक ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा होने वाला है। अरुणाचल की राजधानी ईटानगर से करीब 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित ये हवाई अड्डा अरुणाचल को देश के अन्य क्षेत्रों से जुड़ेगा। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? वो भी तो हमारे लिए बच्चे हैं। तुम भी तो पढ़ने का अपने बहन का है। ये सिर्फ हमारे देश में चल रही बात छवि प्रथा का एक नतीजा है। तो हमें पता है भारत के 10.1 मिलियन बच्चे आज भी इस प्रथा का शिकार है। और एक वक्त इनको भी इतना बढ़ चुका है कि देश की डेवलपमेंट में भी एक बार इतना बढ़ गया है। हमें ये इसके खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा। आओ हम इधर लोगों को इसके खिलाफ आइए और देश की डेवलपमेंट में हाथ बढ़ाते हैं। Let's stop our neighbors and create our future. भारत सरकार द्वारा जनहित में जान। आज ना जैसे आप देख रहे हैं, मैं वर्तमान उपस्थित हूँ नदारी में जाने वाले विद्यालय संगठन शिशु विद्या निकेतन में। और हर साल की तरह यहाँ इस साल भी बड़ी धूमधाम से वार्षिक उत्सव मनाया जा रहा है। और अभी वर्तमान यहाँ पर समाचार का कार्यक्रम चल रहा है। तो आइए हम यहाँ के आचार्य से पूछते हैं कि कार्यक्रम का संचालन कैसा हुआ है। आचार्य, आप हमें जरा बताइए कि कार्यक्रम कैसा चल रहा है। धन्यवाद। वार्षिक उत्सव चल रहा है शंकरदेव शिशु निकेतन नलबाड़ी का। ये बहुत सुंदर और मननशील गति से चल रहा है। हम सबको खुशी है कि जो लड़का लड़की ने यहाँ परफॉर्म किया है वो बहुत सुंदर है। उसका भविष्य बहुत उज्जवल है। और हम चाहते हैं कि ऐसा प्रतियोगिता बार बार होते रहे और उसको मौका मिलते रहे आगे जाने का। धन्यवाद। हमें इतना कुछ बताने के लिए बरफुकन की 400वीं जन्म जयंती के अवसर पर राज्य सरकार जोरहाट के होलंगापुर में उनकी स्मारक पर बनाने वाली है कांच की 125 फीट ऊंची प्रतिमा। ये इस महान जातीय वीर के लिए होगी एक शानदार श्रद्धांजलि। तो इसी मुद्दे से जुड़ा हुआ हमें एक संवाद मिला है कि जैसे आप सभी को पता है कि पूरे असम में किस तरह ये महापर्व मनाया जा रहा है। असम के अन्य जिलों की तरह नलबाड़ी में भी ये उत्सव मनाया जा रहा है। तो हम चलते हैं हमारे संवाददाता अनुभव के पास जो नलबाड़ी में मौजूद थे। तो हम उनसे फोन से संपर्क करते हैं। हाँ अनुभव। हाँ अनुभव, तो हमें बताइए कि सुबह यहाँ किस तरह का रैली का आयोजन किया गया था। आज सुबह नलबाड़ी शहर के बीच से एक भव्य रैली निकली थी। इस रैली में नलबाड़ी के लगभग सारे स्कूल और कॉलेज के स्टूडेंट और ऑफिस के लोगों ने भी हिस्सा लिया था। लगभग 2 किलोमीटर लंबी ये रैली में बहुत से बच्चों ने लाचित बरफुकन की ड्रेस ली थी। रैली के बाद एक कार्यक्रम वर्तमान गर्दन फील्ड में चल रहा है। धन्यवाद। यही था हमारे आज का। धन्यवाद अनुभव। ओलंपिक में देश को प्रतिनिधित्व कर चुकी टेबल टेनिस स्टार मनिका बत्रा बनी एशियाई टेबल टेनिस के सेमीफाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला। बैंकॉक में होने वाली इस चैंपियनशिप के क्वार्टर फाइनल में उन्होंने सीनी ताइपे की 6 शूयू को 4-3 से हरा किया। বিগত 2 বছৰ বিশ্বৰ কৰোণা ত্ৰাসৰ যি ভয়াৱহতা তাৰপিছত স্বাভাৱিক অৱস্থা ঘূৰি অহাৰ পিছত এইবুলি আমি নিকেতনত বাৰ্ষিক উৎসৱ পালন কৰিছোঁ। আৰু পালন কৰিবলৈ লোৱাৰ লগে লগে যেন এটি উৎসাহৰ ঢৌ ছাত্ৰ ছাত্ৰী আচাৰ্য আৰু অভিভাৱিকাৰ মাজত দেখিবলৈ পাইছোঁ। যিটো আমি এই প্ৰকাশ পাবলৈ আমি সক্ষম হৈছোঁ যে আমাৰ যিটো সাংস্কৃতিক সমাৰোহ, এই সাংস্কৃতিক সমাৰোহটো নলবাৰীৰ এটি বিশাল সমাৱেশ আৰু এইটো বিদ্যালয় পৰ্যায়ত এনেধৰণৰ সমাৱেশ অনন্য। তাৰপিছত যিখিনি ইয়াত কাৰ্যক্ৰম হৈ আছে প্ৰত্যেকটো কাৰ্যক্ৰমে ই সাধাৰণতে উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় নহয়, ই মহাবিদ্যালয় বিশ্ববিদ্যালয় পৰ্যায়লৈকে উন্নীত হোৱা বুলি মোৰ ধাৰণা হয়। আৰু এই সুন্দৰ বাতৰিটো পৰিৱেশন কৰাৰ পিছতে ৰিপৰ্টাৰ ছাত্ৰজনক আমাৰ প্ৰধান আচাৰ্য নিকেতনৰ ওপৰত এটা সুন্দৰ ফিডবেক আগবঢ়ায়। ধন্যবাদ জনাইছোঁ। এইবাৰ আহিছোঁ এটা গছ সংৰক্ষণৰ ওপৰত এটা অনুষ্ঠান কৰিছে মুক্তি শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে। এওঁলোকক আপোনালোকে আশীৰ্বাদ কৰিব। ইমান কণমানি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে গছ সংৰক্ষণৰ ওপৰত যিটো অনুষ্ঠান প্ৰদৰ্শন কৰিলে সেই অনুষ্ঠানটো সঁচাকৈ প্ৰশংসনীয় হৈছে আৰু এই অনুষ্ঠানটোৰ ওপৰত আপোনালোকে মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিব বুলি মই আশা কৰিছোঁ আৰু অনুষ্ঠানটো আপোনালোকে উপভোগ কৰকচোন।
এইবাৰ আহিছোঁ আমাৰ শেষৰ অনুষ্ঠান একাংকিকা নাটকৰ মাজলৈ আৰু এই নাটকখনৰ নাম হৈছে দ্য মেচিন হয় এই নাটকখনৰ থিমটো ইমান ধুনীয়া যে এই নাটকখন উপভোগ কৰা সকলে বুজি পাব ইয়াৰ অন্তৰত কি মেছেজ লুকাই আছে ছাত্ৰ জীৱনৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ মেছেজ এওঁলোকে আগবঢ়াইছে ছাত্ৰ জীৱনটো যে আমাৰ যন্ত্ৰৰ দৰে পৰিচালিত হৈ গৈছে সেইটো এওঁলোকে বহুত ধুনীয়াকৈ ফুটাই তুলিছে আহকচোন আমি নাটকখনৰ কেইটামান দৃশ্য উপভোগ কৰোঁ আমাক এখন আকাশ লাগে আমাক এখন আকাশ লাগে নীলা আকাশ আমি দাপন বিচাৰিম ৰক্তাক্ত কণিকাৰ বিন্দু বিন্দুৱে আমি সিন্ধুৰ সপোন ৰাখিম আমাক এখন আকাশ লাগে আমাক এখন নীলা আকাশ লাগে এইটো সকলোৱে চিঞৰি উঠিব আমাক এখন আকাশ লাগে আমাক মেচিন নহ'ব আমাক প্ৰকৃত মানুহ হ'বলৈ দিয়ক প্ৰকৃত মানুহ হ'বলৈ দিয়ক আৰু ইমানতে আমাৰ বাৰ্ষিক উৎসৱৰ সকলোবোৰ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানো হ'ব সামৰণি পৰিল আৰু ইয়াৰ পিছতে মই আপোনালোকক লৈ যাম মুকলি অধিৱেশনৰ মাজলৈ তেনেহ'লে আজিলৈ আহিছোঁ ধন্যবাদ